Shubor nakashlem jong unongsan hima. Kasorkar jala kalapan kriya mentaban siang no daw palang plastik ni artificial turf hamadan first ground jong Shillong Sports Association kabadan hapolo. Hagani kakanti kabamenta kasorkar kaladap manghadu khatsaw klur tingkat tam namar kalaray ru ban penyangi ka floodlight khnang banla hakaban penlong ni kjel kai football andala kemdum. Ya kani lapan pau do menteri ketenat elek kai ba bantai dor ling do hakilat pathai khubor hakabau la yathu banakal yang kesorkar kala dep ban IT ya ko work order nak benta ban siang no daw plang plastik ha SSA stadium kabadan hapolo la yathu ru bayau te plang plastik ban sawan ra udai bala dep ban minjur da ka FIFA bat kani kamot baula ban ne bon snam la da penlongi gji lek kai football man la ka sngi ulong banakal yang kesorkar kan sebut no yo mau nong rim henreya menta la nang pak tre no yo kontraktor khnang bala ban pendap hakapor balabu yang kang bagi paiba kin dop tip kadi ke khubor ke bawah bat ke masuk kemen nak benda ki nong pika bat ki nong ile kai kam football kumba pi keli ka bidai bat ka SSA ground number 1 mo ni ladap ban isu ko odaru bat ka kam kalayai sedang bat nak benda ban li yo artificial turf apa ka ground number 1 SSA stadium kani ka kam mani tu ni ladap ban alat mana kani but ngin sali foundation officially nak yang government henry ha juga por pat ila nang pastat pas traino sya yo kontraktor nang bani open dap por bobiang kata kam balong mentah kam dan su ban ong doi ban artatien lan ban bangin yo ay man kani kamadan kan itu fi kala ya cakamat but nak yang jong ka department ngila dap ban coordinate but kibriu ki betray ka kam ba kumno kala long kumno kala man mut ka status ka bawat yo artificial turf ladap ban place order buat ulawan mentah nanti ni nakaliang jong government nakaliang suka mo nakaliang sports department ni haban shim yo balong certified daka FIFA dan part certified daka FIFA yo turf artificial turf ngimla ban ngimsha ai ban siang tang jadi nata kada kat kum ka jingpet kat kum ka approval ka bawan napo ka department ke jong ngale ya kata kalanti bat ngani tu ipi ni plang bangin siang mantap artificial turf udai certified FIFA umut bala certified daka FIFA bat ka juga por udai plang babiang ba daka benta kijing le ka ba per la ka floodlight kani ka project ka po edu khatsau kurul around 14 crore something nomor ba nilale lang ba floodlight bagi kwa ba beli ibu floodlight kalau ba kijing le ka le imda kijing kam ju gibreu kini ki por bile ka ar lai beje adu san beje gibreu bidang ya bunkam idon ki ba trailai ki kam sarkar mo kidang don pa office ni perkhat na benda ka bit ka biang na begini yo por ka biang ni sa pendai lang ba floodlight nang ba ka game kala ban sedang sausteng san beje shanai kan long ka jumun toy ya ki bakwa ban wan pai kai ka game